Vodim vas u jedan od samo 10 restorana u Hrvatskoj s Michelinovom zvjezdicom. Šibenski Pellegrini. Ako niste znali, restorani mogu dobiti od 1 do 3 zvjezdice. Kažu da 1 zvjezdica označava kuhinju vrijednu zaustavljanja, zbog 2 skrećete s puta, a za 3 vrijedi napraviti i posebno putovanje, jer takvih restorana u svijetu ima samo oko 140. Da me pitaš šta sam sve jeo, ne bi ti znao reći, ali znam da su okusi bili nešto što do sada nisam u životu probao. Bila je kombinacija ribljih i mesnih jela, a konobari su veliki profesionalci, tako da smo puno toga saznali oko pripreme hrane i koliko je teško držati ovakvu kvalitetu. Mene je kao laika iznenadila činjenica da troškovi restorana su veliki zbog zahtjeva za luksuzom i razinom usluge. Neki od njih posluju čak i s malim gubicima, jer ovdje nije fokus na zaradi, nego na prestižu i prepoznatljivosti. Kad su porcije stigle, mislio sam da se neću najesti, ali nakon 10 sljedova nisam više mogao ni zinuti. Highlight svega je bio ovaj desert koji je nešto najsavršenije što sam probao u životu. E sad, za cijenu, neki će reći da je opravdana, neki da nije, ali svi će se zasigurno složiti da ovako iskustvo ne možete dobiti nigdje drugdje.